maita maingi no ukore gitanda kimwe gikihuthika ni andu eri. Arugamiria thibitari ya Kiambu gwitikira kwina mathina kumana na kiria marauga ni kuongerereka kwa namba ya andu aria maretha motungata thibitari-ini iyo. That we are condemning the insecurity menace around the most preferred university in this nation. Arutwo a University ya JKUAT guteta kumana na kuongerereka gwa ikuo cia arutwo na njireri na kiriga. Lifeline tariff, which is meant to caution the lower income households, who at the moment constitute about 3.6 million of Kenya Power's customers, will reduce by 36%. Kamiti ya guthurima mathogora ma maguta IRC kuguithia mathogora ma thitima na gicunje gia 6.9 harĩ igana. Kama mama anaenda soko duka moja akinyesha, haya utakuja kutupa unga pande hii, kutupia watoto huko kama hajaenda na maji, atabaki pale na atalala hii mama yetu. Na nyitanira na Ngina wa Waduru agikurehera kigiriko kia aikari ya kaunti cia Narok na Kajiado aria magomeirwo ni mathina Kiodorita.